Yes, mbanje kubashimira kuzo wa Pilot Rwanda umuhereye mu cetera kwa sisi yose ngomeza kubifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose gira ngo maze kwimenyera kari yacu nanyu Pilot Rwanda agenda bageza amakuru menshi bagiye atandukanye amakuru abayibanda ku myidagaduro imikino ndetse n'amakuru yose bagenda cara hano mu gihugu cy'u Rwanda ngira ngo murabizi ko muri iyi minsi u Rwanda ndetse n'isi yose twazahajwe cyangwa twugarijwe n'icyorezo cya COVID-19 cya coronavirus dore ko ari icyorezo kiri kugera gifata intera ku isi yose gusa muri Afrika ndetse no mu Rwanda by'umwihariko ibintu biri kugenda bifata intera ibintu biri kugenda bihindura isura bwa mbere mu gihugu cy'u Rwanda hagaragaye abantu benshi ku munsi w'ejo bwari ubwa mbere mu gihugu cy'u Rwanda hagaragaye abantu benshi ariko noneho ibibaye kuri uyu munsi iyi tariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu 2020 ibintu bibaye noneho nagashya n'akamaramazo amugana w'abarundi nibazo bikomeye cyane rwose abantu bagera kuri 41 bagaragayeho icyorezo cya coronavirus uti abakize nibangarekaze tuze kubagezaho iri tangazo ryose uko ryakabaye ibi kandi ni ibintu bije neza nyuma ho gato yuko Minisitiri w'Ubuzima atangaje ko abanyarwanda nibatitwara neza hakagira ikibazo gikomeza kuza dushobora gusubizwa muri gahunda ya guma mu rugo dore ko akarere ka Rusizi ariko kari kugaragaramo aba bantu ko kari muri gahunda ya guma mu rugo ngira ngo murabizi ko hari imirenge yo mu karere ka Rusizi yashizwe muri guma mu rugo ndetse n'umurenge wa Nkombo nawo ukaba warashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo rero ibintu bikaba bikomeje gufatira intera mu turere dutandukanye ariko akarere ka Rusizi ndetse n'akarere ka Kireho bikugenda bifata intera gusaba abantu 41 nkuko bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima bose nabagaragaye mu karere ka Rusizi reka tubabwire abarwayi bose uko byifashe amakuru mashya updates kuri COVID-19 coronavirus kuwa 14 z'ukwezi kwa gatandatu 2020 abarwayi bose u Rwanda rufite ni 582 abashya bagaragaye uyu munsi kuri tariki ya 14 bagera kuri 41 bose abamaze gukira ni 332 abakirwaye bagera kuri 248 tubibutse ko mbere gato yuko uturere tumwe na tumwe tuva muri gahunda ya guma mu rugo ikintu cyari cyabaye hano mu gihugu cy'u Rwanda nuko abantu bari bakirwaye bari munsi y'ijana ariko murumva ko bamaze kugera kuri 248 mu karere kamwe konyine akarere ka Rusizi murumva ko rero ibintu biri komeza gufata intera abanyarwanda turasabwa gukomeza kubahirizwa cyangwa kubahiriza gahunda zashyizweho na Minisiteri y'Ubuzima ndetse na leta y'igihugu cyacu kwambara agapfukamunwa gukaraba intoki gukoresha sanitizer ndetse n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye bidufasha gukomeza kwirinda icyorezo cya COVID-19 cyangwa coronavirus amakuru mashya rero abarwayi bashya bose bakomeje kugaragara mu karere ka Rusizi abaturarwanda bose barasabwa gukomeza kwitwararika ibi ni itangazo rya Minisitiri y'Ubuzima itangazo rwose ryaturutse mu biro bya Minisitiri y'Ubuzima rikaba ritugezeho nonaha risaba abanyarwanda gukomeza kwitwararika twirinda icyorezo cya coronavirus kuko kiri kugenda gifata indi ntera ni Pilot Rwanda kandi subscribe like na share yaho dukomeza tubane 5 kuri 5.